Kumba palat sau pongut kinong song snong kanong lada hakatan Jirang Hariboy District kilayok kampang sendat bat sakta hakajing pang pre penhiar bat sukpo hadian gajing la yesim banta jongki syakawai kaying yabrio hakasnong Mairangpur Assam. Lai thu bakte gajing kampang gabakan san kite kinong song snong kalajian naduk akandai tarik ujemang arja arpulai bat kate gajing kampang kade hadian bakiladap ban bam jasngi dak bata dak dok ha kablasat hakate kaying yabrio. Dr. El Gashnga Dr. Kapathar Khma CHC ulai thu baki board jong kani jaka sumar ki liyo jing tep halor ka jing don jong ki riu pat ba ki bala kampang sendat na kasnong nong ladaw kumta na kalyang ka CHC ki lapha dagi kali ket nong pang banlit shaw ki te ki nong pang jing sisha kini ki riu long ha ka sipo trek kumba sipo steng khatwai duna ngi yo information mai be trai snong jong ki hi bai long ba Kidon kibri hasnong ko ba arpo lai pumut baki ya pri ya penhiar de ngi pha no arkli ki ambulans nam ni balik shaw iki mangila karpat iki bala dadang dangdon ki kali private ke yu one kid iki shani hospital jongi de naliang jongi ro gila wanlam dalawan lam ki poi hamni ko ba khatwi steng khat arduna kumta dan dangila lap bagi di kibri long kiadon kata kajing pri ba penhiar ba kajing sukpo Ndangila kali nak gadau ba kilong kunta tagi ayangi ki history bagi ong ba haka khandai tarik kunta bagi le chapo Assam kadon kajing yakbriu stai Assam kili yin yakbriu bada ki yabam jingbam hangta ndakila wan pai sejing kisa yo kata ka pri penhiar ban nang ni na po hostel jengi ngila persang ban ai ki kajing sumar bad kabas ni ai ngu yo ublei ba hadu menta empatan mano gajing jia kabas sosi bad barok kinopang kila klain kidai tang na po akasnong kadai ganong ladu itu li aprusha baklapur mo Mariampur te ya gibahingi bayap de lista te purbam caya pamgila gadokha bandi ka tung ba udai petuhan te ya kanong sa pulay mo di prakay igi may terang arput remo di arput utam ta asni ba sa pulay mo di buyong ka kili dak ko cham ni cicak hai te stiang la pulay kimnen te iba nang yin sa das